Watch Ake on Reeby television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali. Yo, I'm even often when the man in the channel come Ake, but no often when you remember to me down. That one was a drink of fampe. Ake ba Ogbeno. They talk about often when they become any taflache, Ole, a lawyer, oh, he Yama, Tremi, Eggbert, no tower that tell me, hello, Ajani, I told me to buy and I will be, can be fair and I'm a musician. Can you show me? I came about me. The Memanus bad. And there was so chilling me about what I expect. No one share at all. The Animle, which I must say, fair true. No one something bad. She said, buy and no to buy one day. If it a part two of Florence and Raffay. When I went, what but the Blamco, when I was watching me come here. When I tried to be put in, you have beside me. Can be sick Animle, can quay, I'm a chamba. Your money you want to money to chamaji, Major Matcha or not. The money she was a G what you know, royal priesthood, yeah, man say. The money a show was saying, Cat a flat check on a fair wedding. Or fair party, or fair to tell me, have a shabble away. Call when you born your this is a try, and my never true in the Bible. You want to go about the money. Manye papa babla ofin. Ah, yes, baby. Tell me what last week, when I was about few control, Animle, Abese, queer fair. The never come take many, one moon, but when I feel a part two of the discussion, name when I said, watch out, go, no one, whatever we try name. She, as my Mr. was here, what she, Abese, what you come at the Sakashi, Road Chabata. Oji ame kpoka gbenani ame yo ya bese mi rewo skobe ko Yo, jamache odote o ira don nyese wo gbasani e na bi mi nchon. Si mo fen mo ni bosani gba to e ba na ke nchon nye ke nchese ameche ma se pe. Si nchon amenye ma se maso mo jaje na min. Ta ke nyese je ko e kono mo fen mo na ke la form kron bi jimi. Inche tayo a enyane fole atwole akwele oduman ejo oduman we mene acheje ma je npa we ni yoni fo na kan akwele oduman eje kpobi we keke ka oba nye se enye ni fole eje Lante George bi ni poten atwole odale ni le ho enye ni fole atwole ajele wobege bi asho chele ajilo woyo ina fiu ha kenyumo enyoke pawo dan egbugwe 1977 eje okutikumawe ye abonase emri nkene fata kenkren no no gbai koni lame ana mi nchojugban agbene sandigba mi ehun sandigba afri no noko chi efiu man tumomango ne kan egbene ne kejaje taya wonwe ni yo le ko ni wie na chole wi abo je jirase yo eye agbawe pe bi wo hia mi important je ni na kan je ma wo yo je me yo agbene awie wajin ni yo Abese ni chi ametan ahe ake sandigba ya yemu sane ekomen aje pojogba keje chakle no ni mamanja no se ke afrimi se wo ye je ma wonko ye Animle we ni achole akrama boni Animle we bi ye ekomen enwo ne ke chakle ne fo ameno na me ngmala chakle na kan pepepe ne kan akrama wo ne Animle we bi ye amengo ne ke gbe ne me kuma enwo ne ke gbe ne twi kuma na me ngma na ke akrama ne pepepe mo fe mo ne ji lanyo ne ke Animle we ye hina mo e ba ye ne ke ne no dase neji numu egbaje ko ndege ja ya waso emi keba akrama wasagba niji ayikushi we bi niji aseneme amame woni nuko pepepe numu ekeba
kejando se shia ko ni yo Animle wo twu ese egbonje twu ese achoje me ni so akwadewe ameye senya breku bi a won kwanya achola iseku kejando se wonye memory bi ye ni yo jo mi na me wo ahyifi boadu meke ni bi ye ameke wo ya wajin ba eko poten wo le gba ji bentum eko me ya fio na agba ha wo yo ni kase mo amre himeji me ku kwa ke otutu ku me mo ma me poni amele gba shi yo da se ni chon me ake lele ameye du boy alo amehia me gbaja ikeba ofen wo se mana ke me wie gima wajin a yen yo gbaja he ni yo gima wo he gima wajin no ni himeji keba ni amegba me gima wajin gba me keba tomo la pa kolo akoti ake eko me le amegba himeji ni himeji ka meba no lele ko ta amegba tun ami ta fra che bonu wona eko me ni wana no kwa ke wo ne bele na kan eko me wana ni mo cha ne ke akraba chepe yo ke dudo mi na ke fio ake nu wo mi ebe no ko machine ko bo na ke wo ne kwawe ta kan yenye se nya ko gba tun ami shin wo ye ko woloko na chole principal date of labadi le hon kwakwanya yi no mo ko ba bote ni bi ami mata wo gbe be kokoro wa pe ko nkan gbe ba fun jela mi e chonchon di bi ni yo pawe na e bi ni e bo na agbala mi achon le na achon mi ake ni bi poten ni ona poten ji meji ni meji ke fi okusunwe ni chon mi ake na kan kusunwe fe mo bi meji ji opo e la me fe nyae no mo mo ni yo se fi ame ko me ke mi she ke okokete gono gbe wonye me kokranya wo bi ye ni ameja koto wo emi ni manche yeli hewo ni amenana kamplama amehie je mo wonko lo gbaja ko ya mehia na achole kumi gbaja na efe cho no ni hi meji ekome tutui ni ameke bu amehi keba keje je mo wo jin ase keke chakle na le je mo won pa na gbe de nche dangbe wie moni waka onye me apostolic bi alala ke chacha mawule ekoni ke ake clear ye dangbe wie mo mi no ko ni da ni cha bp ko kwe gamwe bia wie mo mi be amerifo alo amecho na kan wie mo ke ha nugbo enyugbo ni je yeho ofie no ko che nyo cha clear na chon mi ake nyugbo da ni akobo a ni je Animle igbaja guludi enche na ehie wo bakai kenye se ni wo wi ake himeji kan kitan eje me se ke asole pa gbisho ni la pan domo je la mi no mo poten lo lu mo poten ni je agbuminte manche ni ya pa je la ke fan je lu mo shishin eye he ne chon ke chon Abese emlin ke she manja no ne ke je ma won wulu ne ibolo se tende awole pan eje me ne juo dan de fan ke ya powulu no ke je me eche kusun no ken ya no je himeji enten pe la fin asafo ache me de nche ko ba ye emu ako ye asafo ache na to ba asafo ache no ye emu no gbo kusun fin na no tenga no ba oba kan kitan o da se yele baba oye ni yo da sa ke jemeji meni yo lumo ako ye lumo ye la jo ba chofi ehin na ka makele gamli ni ji cha clear jo be ehin no ba kan kitan wo hia wo loko ye bi ene nyese ne a rewrite wo lo ne afi nyumu edweke edwene nyumu enumo ke edwene ni anma eji gbaji ode din legon manche osofo ni achole yije klufio le igma wo lo ne fe ni tomo adesanko ni atan kabashi 1966 emi krobo school ko eje me na achole krobo girls school amengon wo lo ne amefo ameno no ni baji sani yi ahini na ba fe emi no ahala ye kaje na kan school emi ne ame ni bi na ngmala amechu he ni ewie chakle na hejugban chi no ni san wakadi emi ji afene to madesan
ne mogodomo se ne ke na bra ye fefe je nyoko ni amehi do na me ya heko iba ne gbanye ya ameke o nyenu ko helo mankla lo ke manche ke man bi ya pata eni gba fie ne aka fie chakle na chakle na fie ne me kuma wana aname ne gbanye ya wa chakle na wa kwani ni yoda se ne twon mi ake lelen jeme abu ama na ye la me futu ni bi me pi ye la na me twon ngbashi jano ye pata mi ya jegbeke wehin lo mu wehin pata mi ko na adu wetwu se amecho je me manjano je me manja ache je me manjano gbede ncheji ngbashi jano keke manjano ji heni ashon masa ye kemba jomrin je me ji manjano je me ji heni afi okusun ye sini je me afi tetre ho me nile ndako mo ne mba ni nani kwakwanya garage ni o je me be je me ingbe mi ne genu na ama ebeje me tutu eje ma fi ono fen no ye kusum mi eje ma fi ono fen no ye po bi tete tru ni na eko tenyi se ne na to le je me je na efe kusum ye mekume no he wo bonde tamone ene me yo da se ni chon mi aka je ma gwangulu ni agbene se ayeta eten ko mejule je me agba mi chukuma je ma wo se keke agba mi chu ese ta eten ko jule jeme nye se wo fen ko wa aka ni wo gbansan ne nka Animle we hien ko me je na cho jeme okuti ananuwe ni nke benke ta eten na hien ta ni yo jeme me susu aka je ma wo ni je ma wo ni e be je ha wole aka ke la fen yata je ma ho ta e no himeji tra na kante no na me ko na to ogbejan na ka fi okusun sine fe te wo agie jeme ejule jema hu ne ka jeme ngene wota sine te jeme agbene hu cha clear be pie la me wosumo no wakan si oni si wote amekun ko wonye ni na fe ka ya ke ma wo ko ni la fe de cheke la fe ni asafo ni la akuchi fe asafo e fan amefen ababolo cha clear amefen na kan ta ya won wulu eni yo la ambabolo yo le le no jimoni adonten edamo adonten fen wo na fen le jimoni edamo no ye ta try ko ma mi la me na shi etweta ta wulu ni akabatoma etwa momo na batoma ni enye la pa hin keba be mi la pa ntwe no le hu etwe no na ma batoma no agbene aketa ekokume etishi ye ma to se le agbene amegbaja ekokume ke me ko magbaja na me hin no junu aketwatwa ta be mi na batoma ase yo watch the Sam be correction aka boni owie ye ocho Animle we ke agbene ame shikwe ni asenemi shimi to ba shike be ni Animle we pa he shi la ne na me ke po e me boni jomo ani de chaba lo boni de ke asene yo me gbura ba ba yete no lo de ka me sa tu okusu na kwe ni bi akome sanu wo wie wo ke wolo lilo osofu panda akokpe radio no wo he normal mo pa ne ejo tublo hu shi enye seji asene shi ti sa kele hi asene wakale chomo ni bi baba o mi ke wo ha wo nyakwa ne ke nyakwa wolo na me nye abia nyato awolo ne ke nye abia nyato awolo ne ke wo te komi am yesane ko here ya dan gbeton e na ke wa ke hin be jin etwumo ke ba ni ke ja sene ni e ba ye bu awo ke ha boni Animle we ni me boni la me na ale ni je ne ke yo ni ba ye e ba ye bu awo na Animle we aba la hien mo fe mo ana egboje jobo te woji amida no na wo jo mo fe wo hien fe wo ya ka no mo kracho ngo ba se mo bu account wa na ka ashi machine ni ya sene mi ke chon le no wo ya sene be ko wo te ya sene manche hia ye condition ni kenkran wo boteje me na ba yi pa ha wo no monitor hien ni amakan ni je te no asene ja se che nye na nye la me asene me na me kwa me se ame bashia asene me de je ka wote ame ka kai la asene me de yakala mele ji gbete ne
lante jawu ke kwakwa che ugba kon wa ye jame gote wa yehoda se ye goji amli ye akobo abi na ese ba amli wona nye ma sene me kokume hu nye ese ke ba do bia me jele beneke sino ni baje ake o nya kwa ake nyanyime nyeba na lelo ka mbaka ekoji ayiwe bi ya abafun kwa social organization o ba na emri amehia na mejemi asene mri acho jemeni ayi okum frimpon we hia na emi no animle we bi je chito no bia mi abatoko inshona shi mi na wako na kan ayi me eteji mo ni nyie ayawaso ehie keje nga no ke ba inshona ayi frimpon leji onupa keke ayi tumba na ayi botele keje ayi tumba mri no ayi frimpon we leji mo na eji asene de enche na meba na bato ni nye me ba na maka ayamia hu wonye metro na bi ni ji anewe bi ne amehu amba wa gan ke hatatwa ameka ma che we bi na ma meje egbugbun amri shi tafra che onye mi ganda gbenjo ni e ba fata ohi kwe wota ekwe ke no woto ekwe wojo amehu atwa ameka nye numu ese ni ameba na maka kecho no asene jema wajin ye ma na emri ni wote ameka wakadi ni bi kome ni ayose kololo yela oshila ni mene yo le shine asene won ni ko kan de wojin agaje okakwe gonjia mi nkeba agbene ameye jema we ko ni achola krama ta kan wie ke chon hie animle we ameye ko na achola opobi ne nsene menu yela ne opobi awo opobi asene ma won ni amemumu ani fata ameye ko le una achola sakumo fio ye machine ko bote wojin ami ke ni bi kuma mi asene jema won ni asene me ko no hele yo bia ne ni bi komani ba ne ajeje me shinse ne mi kwa YouTube ni amembote ameni bi ami shi ami bi edenche yo da se ni chon mi ake jema won yo jeme asene me ni neke sakumo wuro mo ne ni yo la ne lepe eke majanche me so le opan wo fe ko we pancho nshin ba na ake be ni hin meji ye pancho enshin gbe le ye jo mi gbe himeji ni juo fe keje la pan wulo mo la manche manklalo ke mo fe mo ni so le pen ku ke ejue ekele apio asene bi ye komene ni abeden cha me yoda se ake amenye me ji animlewe bi agbene wana wale ake je se na ake akuti ane ya waso papa ko ye manche ya sene na achole akotia owosika ne iya gbeleshi ni nnale ake asoma won bi na nala ya akotia mi ni se na wona wole ake ina wuro moji nu mo blafo mo ni chu ni PRO ni chu ni ke ye mu ye bi echu ni ame ye me bi a PRO nu mo blafo leji ina wuro mo no animle we bi ka sene me ye hira mo jugban ye ni la ni na ekwete nse na me ni pobi tetru churu ni ji eten ye la afi momri asene boy ke kweshi bi fe ni kwate kojo ni ji Gan State akwashon manche kasene jase akwashon che ka me manye me ame asafo ache me fe fa ke ba na pesa ne ko ni baji wo ni ba ni na ba asene boy ke ekweshi bi na ekwa meta shi ni animle ke da bi de bata ni animle hie no wata hie fast man de bi kuma ya no yese se me no wonu jake ake hie meje ntuni shi ngmene na asene boy ba eyo dase ake ebi je animle we bi de ba ne e bata animle we bi ahie ni animle ta ekoto se ye ni la ya la no ene ba no beni John Mahama wo ma hie nyelo ne te hejomo memfio ne ba je me fe keche na kan bia mi na kan ni ba no semi dani ni animle ni asene boy ni ji pawo no la katamanso ye jomi no kwa iten wa na katamanso ni me iten animle we okadi ye ekomeni
no Animle e ka sene ye hyenam kwakwa ka ba hyenmene wota hyene. Watch Ake on Reeby Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali. Okwa ni line if I ya be ni line te himi jambo mi if I be ya okwa be na nye mi agba be mi ko isen ba ile le wo no wona ka shin ne tunye ni jugba de ye mi ko me ke ye jalami ke fa ya fe and wona bura mi ye ame mi ha wo jugba so le ko me fe ame gba mo ke ni na mi tu opote Yo jamache iradon no no yomeji ma fe jaje moko ye bie na kan me ko shin kefie sanu wo yu anopale wo be ko isen la sempe wo yo ko ye nyese wiake la pan kenyumocha no mejino ni bonde bie hia na mgato ma inu ake to gbajana na manchesen ake na manchesen no manchesen shia wulo eme ni ji akono we lumo shishin oblejuma we jeme yo leji la sen dani kejele se we boda nyumo sen yo sen yele na yo e ma na eme ni ba la hie peji enyo ni ji sen wulo e ni ji bote manche keke banklalo no shikule jirase na kan sen yo o kan ba shi ji banklalo shi na gba ikome hewo ke gbeja no to ikome hewo oboda nyumo ba ake mamun enya asofa che mepa o ke eja seche osi ahini na mbato shi manche me enyo ehi mankome me shi ne ba wala ye gbeja no to ikoma mi hewo la me to gbeja no mi na kan gbe ye kan shi na kan hale no sen wuje enyo yo la na me yo sen ko ye la sen ye la na don la sen ye ko boda nyumo sen ni ji manklalo sen ye agbene ye fa ya amri ye ye kusumi mijin fe na ka twon ni aye yo kanu no kwa akwa na ka bonu ye atumpani ka gbo na yo fe ekomeda fe ko ka yo ana go fe ko ga gbein bonu egbo ha na kan pepe to mli yo wa na do no ekomenye se ame brofo ba ke background music kom pa me twa se bona fe ni anwo be me ni agbo yan wiye ame ho ame wo no mai brofo ba ka ke spices wo mo ne ngo shi bibia ni nya chola kunkwanya leji mo ne gbala ni fe ne chon bibi e no ni sana atwa ka she ko ni sana je la manche gba aye e twa me to ese ni ka ke wo kai wo numu enu woji eyi wo kai wo numu enu woji eyi no na kan ji mo ne twa ke nyi onye wo kai wo numu na we no wo kai wo numu ni aji eyi na kan ji bo ni eyo si won ke wa ku maybe bi na kasha ni Animle mi na jone ye futu mi ye futu mi ale na ka gbe no to ka se ye ayi mi le eno chi otache ni Animle ji ake ebiye ke bi hie fe tache meji ame wo ye ji ma won wulukwe ma na atwa ole abuturufi la me pie na mele na kan gbe abafun bi ye ko na ken wo na no she semblant ji oba otwe 3 yonifu ose no Animle bi ye no na men hin ke ye fe ke fin amahwe nga no mo fo ba ko tun amahwe nga no eja ke numwe na kan tatwa la ye mli no anka ke asleme le etena no amekele to Abese ye no ni jijila ye le hie ni kwajeme ni tafra che gbeja no to papa aya jeme aya no ejeme no e bi hin ke ye fo fe tachemeni wacha you la do be gbla no le woni he ke ye fe nya me jo ame mi ni yo shane mi shagbe no we e fe me kuma yin shiko agesa ni Animle chia leji Abese fe ichu okaja atulumo ku awo manche ko ye Abese ye sani manche ile ya fe bi e ba Abese e ba Animle we shija wo jia mi ye won ro ma ti ma gbe to mo kwakuranya
kai ko te fi da ni e na kai yo oyiwa don no ne wie kenkren no ko ba fata yi wo yo mu ekome ni mbani na le shin atwon ne woni kanso ame ko ma nyamini ake atwol oyi okonpa ake no bia me ne yo wala mi ke wie yo ke wie Animle we mo ko wie eyu ke kan de yu ake mo ko ni dum na jian no o da se ile ko ne agbene hu e ka balumo yele mre nomo ayito kun aboa ehie gbena ni la me ke hale ni ji tache ni ji sagbalo ni gba sake nyi o la afin hie kaja no se po bi tete churu ne te ne eni yi no ye 18 se mi no me ma akwashon che ni o la ne atole chakle npa eja Animle we is on record in your documents no ni Animle eye adontin le kawoku eno akle ji adontin eye akwashon che eye jase che ngele wota shine ke lele lumo yele ba Abese na Animle we nto jase to mo ni je dweno na gbe mo ni gbo ye hia ne atole ni la chakle ni ji eten le to kwakra nya in your records ni yo da se ake la chakle ni ji eten le ji yala che la fe jase che ni dumo shine fun kwakra nya ni ji enyo no 95 femi she no ni manche yeli ba Animle we ta ke twon na na efe amehia melumo yeli emumo ni la me efe le she manche yeli baba Abese ke ba Abese fe eje ni saki male saki manche ni yo no ye katamonso tamli ni ebiyo e bagban ye Abese emi hipoten e bagban ye akotowe ene sanche kanshina ye dodwa alo mlahie no boni history yo magbale jije manche yili mi chon bona yo manche aha shi boni fe ni manche yili ba gwojin ye ni yoda se ni no ni la me ko ji ake aka shi san ye tami adesanko na tani shi gwojin ami ni wo bote ke ba na fe wona ye heko ni chon mi aka shi san ko ye heko akwamu na ka mo kwa ya wo na ehin wo mo ni anyete kote yawo shi ya katamonso tami la safache ko ba shi bia na chon kwa safache ni fe na kani etwa akwamu manche ngani etwale tu na egbele ne ke yo ne ni ja akwamu manche ne ngane hu ashante manche bi yo ni sane wuleba shi la me hu ke akwamu me ye shin le papa jugbang de nche mi ni onko na kan ye wojian bote mo ke ni bi ye gamen alo la me amanche yele amekase ke ja akwamu ma den wo wulo mo yo ni asafu ni wona na efe wakase ke je fante ke wonye me ta chole ten anglamba ten ama me hia ame ya asafu no na aflanga nya me hia ke ya ke mba ke ni bi shi aka ye manche le wakase ya kwamu me ka ashante che ma den ona nyo ne osumo sane wa na obi egbe bi o ba ngme ni ya shi akwamu me ke tunte ka bele chukeba no ni woje yu da se ke no ni himi jin egba wo mo fe mo segbe akwamu me wole amesane wojin ko me ni kan ya ke ye Ghana ne tai na me twa ekome nyuma ke pa ni ame ka me bagbe ke no yi ame ama wo wole bi ama sa me na me be ko na kan ko jimo na akwamu me ajimba yo mo fe mo segbe ya ke ti akwamu e ne ya pata ne kenta ne abagbele malesa ke fi basa ni ebi yo na chi benkele nche ka ahie ke mbi anyete ba nke mu ba wie ko ni akwa ka anyete ba anya adomo ni na emelo lele o ba no sha no ke ba ke no ba ni fa nke mi ya o ba kwe oyin gbole ni no mo e ke bi anyete shan fole na anyete te akwamu wojin komen ke yo me komen wonu echon mi e ya fi nyuma ke ten mo fe mo musane na aka agbele afi nyuma ke ten se e ba ke hwe bele ba do mo na wo fa gbogbo ye wala mrin de ka o nyeme ke ngbo ko ni mbile ngwo fa se e ho aye ko no wo gbajian no to no ko hewo na manche ile ko ye Abese ke twon kwakra anja no wo fe wo ko gbe na achole akan gbe ni ukwakra na wunyaye ukwakra na wunyaye boni tamone
ni lele ya wojame ka ba shingmene ya no kwayele miye e ba fata hia edwa ni yo manche ye la no he e ho hia ni ji enumo ni yo manche ye la no ene he woni Animle we ye lumo eko shi ya bi he ni beko yomoko eje na kan hia mi no ka mi sane gba mi ne ka wula oje Animle we ni ka bla 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 mi ngona ka hegbele mi la ka yomo oje manche hia ken kwakranya na to le 1838 mi me just to le eke oh waye manche Abese waye manche shi noko ni ba shi e wo fa se ni kani e wo fa me ni kani drole ama me to le ni yoda se ni chon mi ake lele ama me na me kani drole ama me to le ni ibagbo 1851 aba to manche ko ya Abese hintin ye kwakranya we no nwe money domoshin akeche ake mancheche ni jeja seche okoti chakle ni je enyo no ekokome echon hie ni bi kome echon hie no le yesane yele mi no wa wie no shi bone ye yode ne no manche yele e poten ye Abese emle le Animle to manche ya Abese ye la gba amle ake la ja seche yo ni yeshibami wonumo Animle e face tagbalo jadonti kejo oba la oba Abese bi lo wa ye shipi lo ye Abese mi aloje na kan wo shipi ke adonti oba gbula amenyo na amenu tumo mi ewo no yo meji adonten ye sen shipi asafache ni asafache onu pa ni dumo asafache me ana shi no ni baji wonye me amehi wa ye ni bi kumenu wonu ni bi kumenu wakande kan ni bi no amebi ene hye ni himeji to gbaja na ko akene ke shipi higbene adwule ame no ya me woji ame shinobi ame mancha ye shipi momo kobote woji ame mancha ye shipi kote frimpon we ba na menyo mete mejo kenumo ke pa na aye shipi ke chon hie ye odo frimpon we lumo shishin kowe aye ye jeme shi wonye ma me he wa wona kene ni na dwule ame ke chon manche ko na chole maledada nye makari janbote woji ame enyo no loji eteno ne ehie ma wonko ame he wa wo ne ke ha me no domo na me na shipi aniji osoklono shi adonten ko nkwe brofo ke erakie ji amete momo classmate ni daga be adonti gba kofi ekwafi amefen le ke wa ke eke akwashon cheme shi okon eja ke akwashon che le on tache panda ko wa ke leji commander in chief ni manche ba fio supreme commander ke awato manche ya kusumi na nibi ni kan nibi ni na akwashon che ko bote woji ami ke eyinosan lo history mi ekuo nson ene de nche ko jase mbo ahun ya gbe ayawaso mi ke kanu mi ma mo fe mo ni ya akwashon che ye Ghana wana ke Ghana maji ekoko ye akwashon gadangbe mi pa ye akwashon ye dodi aka nibi komen gbeja no to komen juno ke na kan eba no bia mi wo ya kan maji komen ekua peme akwawu ekua akwa agona maji ekome pawo ni ameya ya waso shishin ne ken ni ba 1643 na ke establish akwashon no ne ken gbeme ne fe ne ameya ya waso shishin akwashon che money do monaka ni na ne kan ne ke tuna kan ni mo je kwakwa chewe ni wo amame establish akwashon no ajo kwakwa chewe ya senemi na ko ne ken gbeme ne fe no akwashon che die nche shishije leji manche nga wulo ni gbede jeji ekuo nson na acha no ba fe akwashon we yo wo cha yula dro mo ne egbra bi mo mi san e kan wo e ke je sikeje manjano abe woji ni yo manjano ka gbe na be miye ni ajola wo mi se wo
she no go pete ni gba o to gba o daji ka ba pato shi e ai pato shi mi ni ayo o po sa ni Animle mi ni ejo ke wa kwe kusufu omi ani ke do na ba ya obo wa alo no ko Animle no ejo apo alo da kwe fe no ko pe alo da fe no ko apese pe ni je mi di ejo apo yo meji to mo nsem yo lumu ake yola no gba asa ke nyi o manche hie no ye la me mo fe mo no ke manche ye chakpan ni ji bote ye manche ye chakpan ni tafra che o kon be ku no mi le ye igbe ni e ba nyo no wonye mele shime me ni yo wuro mo ke ye mo we bi ye ka obu akonta ajugba nwe ni amelumo ko mfi no ko fefe no ko alo moko ke be ku no tomle ye igbe ni ya han le duwe eja ke ama me fata ameje lumo yele mi poten ablade ke oke odehe moko ni eyanyo yele jine yehe no ne ke gbeme na fe ke ni Animle obi ye je odehe ni ame ablade ni je me gwana me yenyo mbeko na me ya me ameje ablade ye de nche wonye me ko me la ko da ne ni ncha me to ise shi na ye gan me fe ye woji ko me ni bote mi gangan won o she bo na me ke won ya ablade ame won ya ablade ye wolu eke je won ye ablade akan wi mu ni ye ablade boji ablade ye je ni pa ko oye boji ablade ye eja no se o wi homowo yeli he wakadi wana gadan gbe fe mrin adu onma na afa nma ni di o fe mo ba ke agbena ka kusun fe na da na me yo homo so wana ke la no ye strot ko gono be ni di o fe mo ba mo da na ji o maji emile ekpo ni chon mi ake e ka mo gwanyi le pe hin he ke ba je ku e ma mi ajo mo fe mo no fe no yo ma mi ni gbo fe afi di o dani le shipon che de nche e je ko ni ba fe kusun no tomlien ya bote homo yeli mrin shike senye ni obakase manche yeli onye ma kan ma de lo mo fe mo ye igbe ni ka efe no ko sen wulen ye yele e ba wo he sole no sen tomle hu wo esele nle mo wele mo igba asa ka nyi ehie nka isa no ko no bi mi ne ajo na no ne na ekwete e musumbi ya wala mi be ko nkele sande gba mi e ka o be ni papa yo wala mi afi no ko ni ayi tomle Animle no ke ba ko e ame ya ko e ko ye mi aketo ma lewe no onu mo ke bi mami aka mama mile na yo eje wo bi ene no shipo na yo le solo le kra ye wo bi eno e ka mami ke la ke ene jino na ke gba asa ke nyo la manche hie ke je blema ke je tete ina ke gba asa ke nyo la manche hie shi na gba ko me ba ni nye cheme force na manfo ene lele ya kusun ko ma fe mo mliye wana no mo salami ya la fe mo mi ke ni bi e ko me ni la ke he wo bi na me traditional council ni ame yo gbijuno afi nyuma etegbijuno na je ko ame ya me tomle shi na me na Animle no no na me ba se na me ka Animle no aya hi ya la fe mo mi podi enche alo asafo e fande enche ame yo sna ban ye je me ka ba shi bia ne shi mele ka je no na me na Animle o sna ban no e ka me ka ya hi egbe sha ma me se gba me nyi o money yi odi enche ka chi le ke da bi je me nyi o le he ne nyi o je me nyi o shi no ya le ji mo ne nyi o hi o wa na gbe sare bi mo no nu ni yes ba mi ko sare gba ke je so chile mi ye but na Animle ke kwe yes le mo to gba nche ya kwe ku so fi mo mi ke no fe no fi mi ye na Animle do wa shi ye mi o be ke shani na Animle ye gbe na hu ye mo jase mi lu alo adonti ye gbe na ye jase mi nye so chile mi ake manson lo mansanjin hani bi be ba o je ngle no nkene ken ni kasimo ne ba fon shima la me fe kan ye wolo minina ni yo se mo fe mo ne hin gbe opoti aje sowa ke ta chole tete ko i ma gbe ni Animle ne ba to shin ke je le de nje gbe ayele me ke na me ne hin se e ke ko igbe ho le gba mi nye se ne no mo kon ke wa ke hin be je kan ko ete wo
shi enu shishi ko ewu odo te keke se ho ako keke opoti mensa keke Animle we ewo anyete odo te ka anyete keke Animle we anyete se ho ako keke awo opoti mensa e ka te se amebi ye Animle wo ba wo na keke se wo so wa keke se ho so wa se wa je mensa da kan pele lu mo ji wo le ewo odoe keke se ho odoe keke se so wa ewo odoe keke wo so wa keke so wa se ho aje mensa ka no imagine ga dogo la ete wo na meke Animle wo bi ekpe ame compromise no ko no agba efe bo ne yo ni ame ye hina mo papa jugba han ka ba shi ngbene me ne wo ko na kan mo fe mo ye ehia mensa ne mo shi ke atugbaja na ye koe akekoe mu efe ni bi epi ameka shi ni Animle ni jase esane ehu ke wo koe gbaja no to papa na ka ke jase ka ke jase lo sen shia mi na yo lume ayo manche ye amameji jase ni ameno amefi osen ye nye se na me kuma chonchon ni bi kuma ni American Food Traditional Council mango ne kan egbe ne ojaje Traditional Council the government office they established boni tashi na je mogoji mi la abanya appoint me ke Traditional Council shi senye meni yo lumo meni yo senye na me yo manche na me twu senye kusumi ameshika ya ami na me attach na me fi senye kusumi ama meji senye na ma me ame ke wana na kan ni ame ke efe no wana na kan ni ko ame ken klan ba to mu ada na me de hwe efe ba no wata ken ke jasie sani ni Animle afata he shi ye gbajia no to ko men ke ni bi mansanjin he wo no ani bi ko men efe boni eyo no boni tamone wacha yule ado ebra sani ni Animle alo e ado ti enye fata ko ya lo la jasie ni hawo odagbe ko ni wo ni kasemo abadagbe nye se ochile wie ne kan ni mango ne kan igbe ne ko nu ma wie gadangbe efen wo ka wo hia fonhini wo kan se ni wo je he jo mo ye wo saten nda ko mo ne shino ni na leji enu a na ko men nka yo pobi tete churu ne yino ne atola kan wulo moko mo tafra che na eko ete ke atola pa na mobo komi ne ke no ashabo no nwe akebo ba ahia wulu edi akono we akebo ba ahia wulu e ka akebo jeje me dan hia me ni manche eli e yo na akebo ya je me nyamie etuke ja woncho na re ba yishi ye abese na emre nka o ni wula che ni mensa kwakude na eko ete egbele se mi moko ni atole amole na ngole komi na atole lumo na kele ba chema wele bado ansan we wana wala ga etonsilim ga jofui kaja blema na kan yole boni ko bitate churu ete ne menfin ni sana meye manche se no mfa meju ofui kasa fa che gbona kan wulo mo gbona kan mo fo mo ju ona afui shi ngmene kutumpo me ne ho me ngo hegbe ni ja me hegbe ameke ho shiponjin nyese ne regional house of chief release press release ko na ewie na kamaje ni bia he meni ho shiponjin ye manche yili gba mi ni ja me gbe na ni meni ho shipon ye sen gba mi ni ja me gbe na ni me ko me ni ngmene ameke shika nye lumo yeli se lumo yeli ni chuchu gwadwo na afo ye ngmene ameke shika he ni ja me gbe na ni no jin na agba ni yo gadangbe family ngmene wana mete medwe na me hifu ken yakemba na anye manche yeli se ni no bia mi chuchu ko mo femo jwo na afo ye shi aba ho shipon a he shika ikome ni shipon jin ni manche ke ha ye sen gba mi na he shika na aye eno hewo wajie ne ke sune wotia no ba na ke wa he jo me kome na me kogbe na ko ma me fam ni ji amegbe na ni press release mi am state le clear ne ameke security agency say fe jawotashi ni wowo shimo fe mo no ji gadangbe nyo ko na kan wolu ene mo ko to gbajia no yo ma mi enforcement security agency say me fe ni many amen claim me ko ni je amegba na ji manche to amega men to manche
obana he kome aka me kome jase cheme ke shicheme ke sencheme kome tu mancheme nyo ke tenke ni bi naka gbe me fe house ke ba naka press release ka gbe na chief saint ate naka gbe me fe security agency fe ka ma deal ni twu opo ba jemi ona mi no wako na kan ke nke mo continue traditional council wokola nke la manche tune traditional council e council enkele twu ni ye wonu twu mo wa ajeme ka balu mo shishin kusu na twu elu mo shishin be igbe ni twu eja ke la ne ke yo na kan lumo nje na kan la amri ni bi ne ba fe ye sen gbe amri be igbe ni fio chi sen ateke mo fe mo ni fio na kan sa ni mlake la ye mo fe mo ni fe na kan fe fon e bo musu e ke manju anyi e ke manju anyi mene akuche baba ho na me claim shikon dia me ha me ya ka me kucho shikon shimini ake la me na me ba ni ji bon e bi ye ameke la pa ke nyumo cha ba no na adomo na ke na sen ni se me kan e woloko ni me claim shikon ko me ye adenta je me po me na me ka me ya adomre be bi ade ni council committee bi amaka shi history hu ke ni nuwa la ke nuwa ka kwa mu twa la shikon eji o shike je nso na ka botu ekuapi gonshi ni shikon ni nyoka ka nya ya domle be bi aden ye ta choleten ebri bi aden ye eye la shikon tin ni achi ene maleji otan achi anshi etan te fete nye no hotel nyoka ka nya no nya ya domle bi anyway me afi no nye bala ne ona ene me fe hejo mo ene he wo e ha gadagbe fe gbe imagine bo le wo fe wo ko bona me gbe mi ne he wo ahon shiponjin moni je gbe na nje eba hon eke meni ji no che membo nye court ni no ni yo meji himeji eke moni le manshito eju aman no be pie meni no che me die nche ame play he wana ke wonye maka ma ake odichie ake no che eke he ni le die nche be ku eke he o no ni e ya play he shi meni je ame no ni be no ba na me ha shi ken ya ke mba ba me honhon le noche neji enonie elage e bi hu fo ba na council aka shishu yese no e hwe ya ka ni aka shi ni ka bi e ke na bi mba ma na ego na mewo meni je ame no ni e ka me ko sakisa me wo mi ame flo ken ya e ka me bo ame na shika e ka me ke noche me ntwa manso me wie no e ke no mi ma gadan gbe mi fen de ka ji boni yo e ko ye la baba o akuche baba o nkleji shipoji ni je ame no ni ka kwa history ye ka o to o femini uto afi asese oba bi manche keke ni etwa akwashon che no eke manche ke twa akwashon che ke twa shipi no ko ba je nubu de nche obi agba manche den no akuchi no na afi na kan bale me bia na mele ni mlaloloy judges ke lawyers e plan na kan bia no ha me no ha gan dangbe fe bo na efi o shipon ni kashin sen shipon ni wati ameko ni do waji akwa kan la sembe shipon shakuche yo shipon no akuchi e badani sen ba sanin bi on hene kokwa wojin ko mami wa na akuchi enumo e ke be pa mena wo he pa anyo ye ma to mi ye ka ba shi bia wo he pa anyo ni twa ke enumo aka je shishin bia na meni ba ne ba fata ye je ten bo ne ja ma me ka me shipon shi sen mo ne ba to ma be ke be shipon na kan yo mena ko kwela lumo shishin ni ji kowe ke animle we ame be shipon ko na shikwe ke ye shikwe ko tete ma wana aka ekwe me shikwe ejeme obi obi ejeme male obi ejeme asuma obi ejeme ajinpa obi niji oduma obi ejeme twin ko me potan na ma he shikwe jin ejeme shiji akuchwe no ni shimele akuchwe ni yo la fe ka me shikwe jin shi animle we ke lumo shishin ame be shikwe ame menu amatoma mbo ame be shikwe ejake ame akonta abuji shikpon ni kan shen fa me no ni no ka onyemi jibo no to e ko ta o ya tabie o to e ko hu ya hu bie ngene mo ke ese mo se punch mi an ke je patun shan ka ya ta cho le ten oyibi la anyo ne to e ko ne wo ni la sen han le shikpon e ke mo se e pan mi an ke je la patun shin an ka yo oyibi no wo pa mi pa fa wo ya no kwa nokona nokwale anye wo se ni jo ma fe wo no ka wo bi ka wo na bi fe ntwa ni manye aba ne
yo wacha yo la do ba mi mo ye ni tumo e o cham ye ngba je jama che odo ten Mr. Mitimi ko kaji ko le we no ko to ni mambi anye ni amele mi ni ale mi ke try bo ni yo ni sisi ni ake mi ba che be ke bu ko ni bo onye no gbula mi e ga ma fe o ga twa de ba je jula bra mo fe. Watch Ake on Reeby Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake, Noni Ule Ubali.